Wesithandwa sulale nyembezi yekugodola nalijezi awukhethe mina uzojabula sondela la ngizothabuza wesithandwa sulale nyembezi Iyobie wasuku kushisa wematota ujeze khulu umfo kaMseleku isikebana sikho kumaqoma lesi abafana bakaMgqumeni laba bafowethu sibingelele ngesikhulu isizotha nenhlonipho nokuyithoba njengoba sila sikwa Dr. uNosipho Mgobhozi kwa Health Pro into esize ngayo la ekutheni njengoba kuxake neCovid sikwazi ukuthi sithole immune booster emzimbeni besifaka uvitamin C udokotela kodwa kuningi kuzochaza yena ngoba uyena owazi kangcono sifuna nokukhuthaza abantu ekutheni impilo iyodwa asikwazi ukuthi sinakekele ukuze iminyaka siphile isikhathi eside kakhulu ngiyabonga sanibonani nonke uDr. Nosipho Mgobhozi namhlanje sivakashelwe abafana bakaMgqumeni our celebrities sizobenza nje sibawoda-wode sibanike konke udingwa izakhamzimba lana lekhaya ka-Health Pro Medicals sine-clinical aesthetic and general practice so namhlanje i-celebrity lethu sizolenza i-chemical peel i-chemical peel sisuke sisebenzisa ama-products okuklina ubuso bakho ukuthi bube clean bukwazi ukuthi buphefumule so namhlanje-ke senza leyo nto i-chemical peel isuke i-reduce some signs of aging mungafuni ukuguga i-reduce ama-dark spots acne pigmentation i-chemical peel is good for you so this is what we're going to do today so siyamcleana nje ubuso simfake ama-chemicals azokwenza isikhumba sakhe siphefumule sibe nice fresh and bright kahle bafowethu njengoba nibonile-ke sesenzile yonke into njengoba ichazi ukuthi besenzani nani engingakusho nje ukuthi abantu sikhuthaza ukuthi abantu abayithande benakelele ngokwempilo unakelele nesikhumba sakho ube muhle mawumjida ukuze abantwana begcwale ngawe yabo cause ngeke sikufihle lokho ukuthi injabulo ilele khona lapha bafowethu ningakwazi-ke nokuthi nithole umsebenzi wabafana bakaMgqumeni wonke ama-digital platforms bese nisilandela-ke kuma-social network @abafana bakaMgqumeni ku-Instagram uye lapha ku-Facebook abafana bakaMgqumeni Maskandi Ezebhoba Mix Production kude-ke ngoba senzele ukuthi kuhluke kunalokho kusungulwa abanye abantu naku-Twitter @abafana bakaMgqumeni uma ungena-ke ku-Facebook ubheke ipage ubona ukuthi libe nama-followers amaningi ukuthi hhayi yizinkunzimalanga lezi ngoba abanye bayirejistela lezi zinto lezi okungezona okwethu sibonga kakhulu bafowethu siyanithanda ingakho sikhuthaza nokuthi niqaphele kuphileni ngoba ukuphila kwenu ukuphila kwethu ukuba nikho nina ngaba sinje njengoba nisibona nje ngaba sikwazi nokuthi nathi sizoyiqaphela impilo yethu ngoba konke esikwenzayo esinakho kusuka from nina siyanithanda ngabelungu bethu siyabonga kakhulu